Call me Daniel Soka, aka the Bad News System Thing, Chagwan. Yeah. Tien umierda ko mo bogolog, ngewe. Bogolog pere tek total. A lego ni umierda mo bogolog kagana. Umierda mo bogolog, nero. Yeah. Eno be total. Wig mer ki yue bene. Lok bene mer ki bogo. So, ana tiki la pen. So, la pen in the chair straight bottom mera. Makilone Bosmic Otim. La ugia wobe ki come. Bosmic Otim, the original. La ugia wobe ki come. Son of Jais. Son of Jais. Yeah. What pariamo ki come there when you rastaman. Tin mo bi bogolog. Now, la pen tie. Ni, what pariamo Bosmic Otim. La tin ni makiluoni ujogo ni indikaro tikwene. La tini makiluoni ujogo ma ini nywalo ki Achora. Achora nyiro moro ki come. Achora gangitie nger Diamond Hotel ki come. Ipeje kenyu ki come. Nyo chok mero pima ki gang ki beru eno. Gangi pima ki gang ki beru ki come. Get en pa le mix de don gi come gang le mix gi beru get de chel. Mun la ten pa umien won le mix de don. La ten mai nywalo ki Achora tikwene. Un nu beda un kida Achora doge ubedu eno I ot paketi man kiluni I kwana wang o. Yes. Pa ot kenyu bedu kenyu pe mapol dok ini bedu ki Achora chala cho ki dago nyo charu dago ni pe makara dek. Now un uchero nywalo latin un ukede Achora anyero moro ki come. Dong Achora Nancy en ki come an uchwalo in macharo Bosmic Otim. I police probation guru CPS tien makaro adek ni in petika taking responsibility menyodo ma inimine. In petika taking responsibility menyodo ma inimie. Dong latin eni ma inimie obot Nancy ni ikare ma ini cher show but deep I lobo Australia latin ni no ini weko ti I Nancy Achora waje wagangi ki kama beri ye. So one ki come waberi one ke do I police probation gulu CPS and in Bosmic Otim akena mau beru speaker me ba dege division machon akena abiang ka do na akena darwen kenyu igulu kenyu ngeyo. So ubedo an akena kidong word by B me probation tie bene moko chaden en bene tie probation ubedo kenyu igulu tien makaro adek ma ana ye charo umeru ma Achora geno kidong kigulu wen kigeno ni umeru matwero mio tam mati makwiri wabedu kenyu Achora kelu lok tien maduong Achora merne in uno ivuto ka iye kitwe ino. So wala lok kenyu maduong pini indong ipe ka taking responsibility. Chidong later Achora ben wajani in lutino ni weng moma in macharo Bosmic taking responsibility peke lutino ni dana yeti gwoki. Joshua gen ki Jerry la meru makiluoni Grace matila fony me primary kun fonyo igulu Central pencha gulu Central Primary School ene gwagogi ene chulugi ene turteke biweng in charo Bosmic Otim meri ke tichimer me kero nyodo chingwe tichimer me kero nyodo chingwe muni ko awunyer badan ba en tichi
nywal ke nyiera padano makaro choka pa igulu mukene ma luone a tim gi mun la ten ma nywal ke tim be dok lok ko be kelo pat ngi Daniel Soka tiki dictionary como tim weng ana tiki dictionary book madit dictionary com Bosmic Otim weng abi yaro kwiji kira Bosmic Otim lu reme moni ma mingi foro waseni unyo cheru ya accounts ma pol ni yeru YouTube channel le comments ana removing kwanya blocking ngat moy ken wa comments me yet a blocking ke YouTube ma mega na tiro loko now gin matie latin ene ma mere nyut ka kare donc tie media houses me gulo weng amirni wa bin we investigating lokum latine mabe Achora Nancy gang gitie inget Hotel Diamond kikome man mau pima kigang kiberu ga musée kiberu peje kenyu donc gate ga Achora gate and gate pa lu mix de don gi bien wona Achora tie wat ma chok total ki won lu mix de don gitie tie mien won lu mix de don kid ma wana ngeu kere mabe peje kenyu donc gin matie ena yeni wa miro ni Otim unyotwa kamu jogo ti ye so donc malupe ke kweta ki dong lok ma ana lok ke Achora latien eni putie ngat ma bedo kwene bedo ikwana kit gum kama iga bedo makiluoni chuk ka bedo pong en bedo kenyu en iti gwagalatien pa Bosmic Otim pien Achora ukwero gwagalatien nogo teka Achora ner ni ginni eni nywalo ginni ma jongego en wie kaka yengeni kele chala wila tongol Achora kwer ja Achora wai bale ki kuche pe yegen meng mo no timu nywalo jok pa kwar ne mo en pe bi ye gwagane matwal Achora kwer gwagane matwal Bosmic no lipe ke mutaka cher kuno mio en coin kamuni ka ke gwaga ye latin gina migidat pe kwer rastaman lipe chwalo chukare en ke mako ge uno ke je mugo matin Bosmic erni matiga gwaga latin so komperi gen maniang ni condition para tene waseni ngogo mego chane bedong petiga ye taking responsibility so wati luo media houses so weng me bino niang lokom latien pa Bosmic Otim mabe pen responsibility me gwa latien don ungayo Bosmic Otim mo wa mir media houses ka chil ki charity organization ubien go konye nyo kape kitiga na ki chwal latien re watoto nyo kama ki gwa ye lutino nero so gen matie latien komperi gena chama pe bo pe jemi weng pere megoni benetika gogo matika bago dega baga wo maja ma puber putpeuri tabira chel ana logo aniang jem mati on the ground weng Otim benon ki waya ni yomo magen ter kupe ki Otim bere peke kom bere dong bir mwangario responsibility mai ken kom latin ni kamo miro ki chwali yedong peke mapat ki dong kagwa lutien charo watoto ge nyo kagwa lutien mo ken mati iguru so wa mir media houses wengu bien me kwedo lok me kaltini mabe piana Achora wa karcha pe mir be winyo lok kom latini be be mtiga mir ngeyo wa kamati ye so latien pa Otim Bosmic ando nga cha ngeyo ne babe ikare ma chero katio muchele kabero makiluoni a wo nyim so madong an Achora tiu nyim ke wo nyim Achora donye site merworu bilo kidong dong anel daru mo joga yo ki joga ni gimier motaka kidong ana ye dong anel mego mau tiu latien mo magoro binu wayabo dugoda ubera nyim
Wonen dong alner wilatin beru ka jengi kuma. Kele. Wache ben kuman bir gaka jengi kuman de kele. Jen. Ti mere mau jeng. Man ini ngomara. Malaria ye tika jago latin ni. Nia latin ni malaria mape ka jago ne ba. Man ini Ojoko dong waberu kerepe magapol ben komberi come peliet be wo pega chere I okere oriat watika chere mer kwene ka beru bong Ojoko eni man latien pa Bosmic Otim ma onywalo kila mego mo ma kiluoni Achora Nancy Gulu so Achora kwer latien niko mafutidi paga dong wa yelle kede mana dong wati gwagane en Chiawe en kono Bosmic kono mio koñ mo mati atim ma Bosmic mio bene pege atini wando wati yele mer kede en karum ken ki chel Bosmic kele mugu chukaere mugu ki chel inge due ario inge due adek mugu mugu kele en moko kwon ge ki ngo moko chak ge ki nga ge ki chel inge due adek mugu berbe due bi chel no penge kon latin ka chako teta story kom latin ni go weng kira jemu ti mekere ma wajo bena tini latin bena tiki tuo en tuo jonya ni be ki nywalo ki tuo nen kom latin ti malet ngar mir bi kon pe lok eni ti wiya mangan mego eno ni ana tio la mego eno ni I 20 go atio I 2018 ki mutoka mamega mutoka mamega so ginatie wa mir media lokum latin pa Bosmic eni media weng omero okela tension mamegbu ugo ana chim juma mi pegengeo wega kube aya umien Achora ma yamo beni police madong ki deserting ki police benetie madong tika raising lokni latin enumero media houses kongi raising lokom latin tinene so wamiro ni media wengu bin latin pa Bosmic Otim and Bosmic Otim ubiru gam lokom latin ne latin ni manyeo jogo ti kwene Bosmic Otim ti kwene iti mio kony bore latin ni tik HIV positive kinywalo kituo dok beno ran noko chiega ka yenge wiega ka yenge chalu wila tongol kele so walego ni in Bosmic bini gam lokom latin ni donc latin kitiga miero chwalo ne ko mbe dongi watoto nyo child care ka ke gwa yelu teno so latin pala we ma wani ene yuek mada kumi dong watoto ye dong gwa latin pala we ma wani ene yuek mada dok ene lonyo ene star ene yuek eto yuegane ka dong jaba nono jal wala tin ni be petwer gwagane yuegane ka wa in bene kiente pege bene pe ye monya yat chwago wat to weng rege ko wat to weng ibamu bom dua dada komi chilim dat pekane dat keru jami weng rastaman wago chilim pekane Neno, so bini gang wa loko mo jago. Bene peu bitiego ni anadek. No an aya lokum latin enuni weng kamatiye wachale no tie bot bukan no nen we media. Ana wajoni buk komutim weng ti bot an Daniel Soka. Ana ngeo Bosmic Otim from childhood. Straight from kidgum primary. Kribedi no gen giti school step anyim anati step maping acha ongeo Bosmic wat kunu wachon no kiluoni Bosmic G team G kidum primary en ka kiluoni team G da no yomo chunya yomo no G ko to gedum
toke pon toke mo kara utimu toke so gina tie mere utimu biru gam lo kom la tene ko mabe bien pa bitiao ne na dek ya anan you be assured no details kom la ten weng ana kero botu atika lok gang kuja jami weng kitika teta tika bini pipeline ki come bene wa lok ma a lok ke o miana Achora ma ber police ma chon donc te disata kombedi ki disata ke police ke bo bien wa nyaw lok ni weng Achora bene anytime no Achora te live yeah. No Achora ki come en bibero logo doctero chwinye wek dong boss me ko nyango di anai kom real bad news system thing chagwan awa you ni boss me ko tim pel piem keda no mer bet ka bar ana bar cha weng pen book kom tim weng atiki the full dictionary me kom tim do abi yako kwiji every 2 days or 3 days no atika yako do come wang ma wilo bonge tim kwiji waki kuma dane ki kuma ngane waki kuma ngane ayako weng kwiji mo bidong pe ke mayang no bera kane ni udong pin endo tugu kin mamiro nyuru awini dong waje ni dong nyuru kakara ko ana tie do di kam ma an pete ki di kam cha mo ki ken ki bi ma ano ki di kam now ayela pe indong ya kama ana tie wa nen ka no ana di kam kuno an me do bi yar ko mi weng bu ko mi weng ti bora cha ko kiru ki ko madani kwene ukira ginu weko Jore au chero ben we kid gum utao tim ngo we atiro peti gin ngo bidong ukuara an Daniel Soka ukuara atika binu